gimnazije koja je maturirala 1970. godine slavi večeras u hotelu Beograd ovdje u Čačku 40 godina mature. Naš još jedan sagovornik je gospodin Zoran Popović, inače rock istoričar, ali će one starije generacije prepoznati Zorana Popovića po jednoj emisiji koja se zvala Muzički svet, tada na Radio Čačku, i ona je bila zaista ekskluzivna, odnosno kada se govori o rock muzici, dakle sve ono što je svetski bilo aktuelno, nakon nekoliko dana se odmah znalo i čulo putem Radio Čačka u vašoj emisiji. Vi ste bili i u Mostaru, je li tako, na vazduhoplovnoj gimnaziji. Kao pitomac, i tada sam recimo upoznao početke bijelog dugmeta. Znači, i tad sam upoznao te ljude, družio se sa njima. To su bili prvo Čirci, od njih su nastali posle bijelo dugme, pa onda Indeksi, Vatreni poljubac i tako dalje. Ali pored sporta tada se dosta se i pomama je prosto bila oko muzike, tako da ste bili, pretpostavljam, popularni u to vreme, jel? Ili ste se bavili popularnom oblašću? Gledajte, u vreme kad sam ja došao iz Mostara u Čačak, Mostar je bio dosta napredan u odnosu na muziku, modu i druge stvari, kao da je bio neki centar i u odnosu na Beograd. Dakle, došavši u Čačak, ja sam sve vreme pokušavao da mi, mladi, dobijamo neku svoju šansu. Jedina šansa bila je da dobijemo neku emisiju u tadašnjoj jedinoj radio stanici lokalnog karaktera, Radio Čačku. I uspeo sam preko predsjednika tadašnje opštine i uz pomoć direktora Doma kulture Velja Bogićevića. Ta emisija u početku je počela kao svaka neka omladinska sa našom muzikom nekom koju smo mi volili, to je bio rock muzika, ali nije imalo ploča, nije imalo traka s kojim bi mi mogli da se koristimo. I ja sam onda preko opet nekih ljudi, to su urednici Radio Sarajeva, Radio Skoplja, došao do nekih adresa i listova kao što su Melody Maker i takozvanim onim indigovanim novcem. To ako vam nije poznato, to je recimo funte ili dolare mi stavimo u indigo i pošaljemo u Englesku, u roku od 7 dana dođe ploča koju smo mi naručili. U to vreme tek su se pojavile grupe Deep Purple, Uriah Heep kao nova i mlada, za razliku od postojećih Beatlesa i Rolling Stonesa. Beatles i Rolling Stones su bili dovoljno poznati, ali ovi nisu, i onda smo mi pokušali da plasiramo preko Radio Čačka upravo njihovu muziku, kao novu. Istovremeno je tada bio glavni odgovorni urednik Čačanskog glasa Leka Obućina i on je predložio da istovremeno, znači kada ide emisija ponedeljkom od pola sata, da se do srede tekstualni deo o grupi koju mi puštamo na radiju. Posle toga, evo, večeras je Eurovizija, pa me to podsjetilo da u to vreme se organizovalo neki tip biranja najbolje rock domaće grupe. Možete zamisliti Radio Čačak, koja je jedna bila siromašna radio stanica, da smo mi uspeli da zajedno sa glavnim gradovima bivše Jugoslavije, Beograd, Ljubljana, Sarajevo, da bude i Čačak koji će birati najbolju rock grupu domaće. Međutim, kasnije dolaze neke obaveze i javio se jedan novi, mlad, isto dečko, to je Milekić Dragan, koji je nastavio posle mog angažovanja u Radio Čačku i on je nastavio da vodi emisiju koja se zvala Pop Liga. To je malo poznatije jer je malo duže trajalo. Da. Ako govorimo o gimnaziji, da se sada samo malo vratimo i na to, koliko vam sada znače susreti sa vašim tada školskim drugovima? Evo, prošlo je mnogo godina, ali ipak vi se družite
prosto kao i onda? Pa, čini mi se da je vreme stalo kad setnemo ovako zajedno i iako na izgled kad smo se prvi put danas sreli, teško smo prepoznavali jedni druge. Ali sad kad sedimo, mislim da se niko od nas nije promenio i evo što je malo pre profesor rekao, dobijamo neku energiju koja je povezana sa nostalgijom, sa raznim osjećanjima i neumnitom sadašnjošću koja se prepliće. Međutim, mi smo jedno vreme, ova generacija, svake godine organizovali ove susrete, ali sad je to već provedlo na 10 godina i imali smo divne profesore. Ja sad moram da iskoristim ovu priliku ovog profesora da istaknem, jer ja sam došao iz vojne škole, znači gde smo mi imali poseban tretman i uživali smo poseban tretman kao Titovi piloti, ali došavši u Čačak, profesor je znao to i onaj način njegovog vođenja i vaspitavanja nas, učenika, je bio da iskoristi potencijal svakog od nas na pravi način. Recimo, za mene je rekao, ajde ti znaš sve šta mi treba da ovde izvodimo od vežbi, pokaži ostalima. To je onaj kvalitet koji je on malo prenaglasio, da je znao da nas stimuliše, da nas organizuje i da nam ništa nije bilo teško. Dobro, sada slušamo i pesmu ovde iz sale za dobra stara vremena, dakle u ime dobrih tih starih vremena, ovako lepa druženja, želim da vam se nastave i narednih godina, da se viđete što češće. Hvala vama na lepim željama i mi isto želimo tako i vama da dođete ove godine i da vidite kako to izgleda.